Hey, when the Sialok Educational Staff Association se satin zirlai longpui na hun kan hanga zirlai exam na ti tha nimin piamaya khan Mizoram Board of School Education MBSE chuan kumsam ni som ni patni higher secondary school leaving certificate HSSLC kan ti result kha aron ti chuaka chuta chuan Sialok Higher Secondary School also pani zirlai he exam HSSLC exam a beitu pakhat mingpum poi ka soi ri lowanga nakina ma te panaron soyanga ma ve ni chuan se sa tena kan long pui thei tur khopin aron ti tha distinction a aron pasa chu chu long pui na hun te po kanan manga tunun a hian ama biang biak na hun toy te kanan mang lok don ani ole ma ven hey distinction a in pasa lo mong khop maya iming pum kha na ching khan nang ma soya kan khek dewa iming pum kha ma sai mian thri ta che iming pum hi lan ven pui iming pum chu ma ve ni voina HSSLC distinction a pass kan lom pui le kan kom me khi lal ven pui ania ani le inu le pa ming yan thri le che kan le pa ming su la rin thang le pa la chana puwan lal zon le pilal rin thangi ten Sialok khua le Sialok Higher Secondary School timing thathei chutiang ang fan lo ne ya voin nia anu le pa te po kan lom pui tak zet ani ti kha kan soi du boka inu nawi exam in ni le kan unawi pali kan pali india mi pale me chia te pa ber hi ni pa ya chan le chei pathum mi pa pakhat le me chia pathum an leo pa bera mi pa oma o palam nge ni no pang nam le au pa ber o pa ber do india I uchuan le kha la sirem college ana sirpin tuna college an upa berin akal to a ne upa ber do tu in ti hian also pati thatta ka distinction of pasin tun huna hian an long puya an chuan om le ni ani le ti hian also pati chu Sialok Higher Secondary School atangin lo pa chu ka ama in ta nursery atangin ani mo mi khen kan school lu to na te kha mian sui ta che PS chua panu class 3 thleng ka kala chumi nuwa PS a kan chun zoma or thleng ka kala chuan government Sialok High School ka kala Sialok Higher Secondary School ka kala ati je Sialok atangin le kha zir chuak thaka chuta chuan distinction a Sialok ka zirna sang ber azir thlengin azir chua a distinction a aron pass theya a chuanam khop mai government primary school chu ate Presbyterian English school ate government Sialok High School ate Sialok Higher Secondary School ate lekha zirin hoina hian Sialok azirna om thei chu azir chua ka a chua dona asang ber distinction a la pass zia a chuanam hle ni ani le lekha zir posong pani tun result lo hian nursery atangin an emo class 1 atangin khana khan athiam thei pol nge ni athiam thei lo pol I result ate result chapol te ni chilem athiam thei pol chu kai tingam lo ba apa ngai ka result chu a sia om ve top 10 ate la ma top 3 top 3 ate ka lam chawa kan sang chau ve va lo mom chu tak chu thil lo mom tak ani ta an niam atanga an inzir chawa asang tel tela ni sang tel tel akha aro puya chu tak chu zirna hian apoi mo le an ti tur zirlai tan chuan an lo thinna tan po a chuan om le alom om lam zel ani zirlai tan chuan chu tiang ang hin hun alo ding chho theya aro pui khop mai ani le government Sialok High School atangin metric I pasa kata khaning division ang I pass ne first division first division I pasa ani le
Sialok Higher Secondary School a chuan in lut ta class 11 a khan engdin hun nge pakhat na tin pakhat na class 11 a po pakhat na ram nia chuan distinction a thoni distinction a ho a pass a ti chuan a division po la ram humin board exam a po distinction a ala ram pass thei ni lomong khop ngai ani le hetiang ang gin hun ding tur hian chu i zirna ko ma po ania ma tangin a sang tel pela i division a te i position a te po mai son chozel ti kha kan han sia a chutiang anga ding tur chuan eng angin nge le khai zir en tirnan zingka rani mo chuna chuan school kan local ta tlaya te zana ani mo darkar ingza tenge zira ti lai kha a song song chuan a chia chia chuan a hriat thei lo nga tlang puin nangma izir thin dan in hriat dan an sei chin mian hriat de kai zana ma hianin kaming ri pakhelwa dar kwa thleng ang hi ka zira zil ma hianin dar ni be bor a hianin ka thawa ka zira chuan chuna ma hi chuanin ka man chang chang ni ati zia zana men rei fak ringa po hi zirlai tan alo ni chuang lo di kha a hriata zing lam ril ro enge ril ru thar that lai ril ru fresh lai ti mai am khami lai le khazir kha ma ve ni tang hian a tang kai zia a hriata ni le chung song song a chuan ni khata dar kar engzat nel nge zir ni a in mai exam don lo lai chuan nei nang thei lo in karinga exam don lo chuan claiming an lo in kha da tlang puin exam don a chuan gan tang le te usek boka khatianga khan engzat vel angin nge ni khata dar kar engzat vel nge zir ngai nai exam don na hianin ni khata dar kar li ang hi ka zira chuan exam don na yo chuan ka hun ol ang kha ka zir to pan ni ka hun ol pia ma ati je khatianga le khazir tan kha chuan thiam thei tak lo nei bik lo poin distinction han phak lo poin fail na tur hi om lo tuna ma venin le kha ni khata zir tam dana kha school kal ni ta in lama le kha zir zui dana kha apoi mo lai chu ani ta ni ti chuan a hun top lam kan an mang do na ma tian ei po som pani chu that takin ni zo ta eng tin nge chung kwa ani mo nang ma tum da ni na ni mo ril ruwa le khazir chun som zel te la tu em ka tum dan chuan tu na hianin college ka lovin ka chinga pen kan pang azir ka tu tha le mai banking lama etiang ang coaching te kala competitive exam lam an kal te khai tuma a tha ma ni tumna po som pani izir lai po khani tum ten karinga chutiang ina han pass phata ti tum nei sa khatianga le khai lo zir kha aro pui zirlai ni le zel tu le tun lai tuna zirlai ni me te tan le I pass pui mut te tan po chu chu thil poi mo tak ni ka sia tum ne ya khatianga ro man na fel tak ne ya kal so in tum kha ro pui le ka sia tin a to per ta kan zo le tu chu chu inu le pa le chung te hian le khazina hian an support tha chem hun ol ten pe tha chem I mamo I dil ten nge ti tak zetin phal takin an ngai thoem ti lai te kha sia ta cha kom ka ti kanu le pa han ni support chokop le na tho lo ngai po ni se zirna la ma min ol na tho la ma khan min ol ta le khazir ni kan mo kan ti le po har sabya ma se zirna la ma ka chani ni support cha kan thil mo kan di po phal ta ki ni ban ku se ban chu po ko ne khaka poi mo ni nu le pa chung kwa in support chat na om lo chuan bu pangin zirlai ne khazir that tu te ma se la hun nu le pa na kan lo tir sek amo tin no pangin zirlai zir tir tu te changin chumi chuma mo ti ya nu le pa ne nan thena hausa tak chu tu ma kan lo har sa taka le khain zir tir vek kan ne chu ta chuan nu le pa in anin om vet te amo poisa kan nei lo kan har sa le tuk tian kan fa te kan chan chin chuan zirlai tan po phurna
atlan hiam pha thei chu tianga chuan ma venin nu le pa te chuan lekha zir do chuan na thwa an ola in chung che ta pon ola amma mo an sai po in a sai ang khan har sa tak chung po in an ngai tu sak sam sama chu chuan ama po phurna le chona pe a tiang min nun hi along thleng thei ni in a hriata anu le pa te po an fak omin an en ton tlak le mai hetiang fanu nei tur hian an nu le pa te po an lo zir ve bok ani ti te po kha kan an hria a nu le padang te po in en ton theila adong le mai ti khan hun kan khar duwa venia hei biang na hun toy te an ne a thata ka kan zo na ten in chan sa ka wangin an lo me ti khan an kom na hun chu lik tok mai